Kakasi Student Union KSU kalakentu yu Chief Secretary ka Sarkar Jalau ba DP Walang IAS ba kapor kala don kamman penbai tentino ba katung kam tung jam ki khun samla kanlong ka bakhuit basuba la ka dei ka penlong da ka Meghalaya Public Service Commission lani ka District Selection Committee Haki District ba fair habakren sigilap thai kubor haka absandrip risau arjar pusau hadien ke jingwan IT dak dorkas bakhat santli kimat jingdawa hau Chief Secretary ka Union lingbau ba Lambok Star Wal Marngar President kalaong ba ki District Selection Committee Devon Wengno ye ki khot ki bodon jidei bat ki riu san perthai lani ki sengsan hima ka Union kalakdo bah ki kattu katnis nam menta ka DSCE Skasil District kamsyam latri kambha bat kalawra ka jingko ha ka jingthung kam thung jam bat kamsyam ladon kanu ka jingkhot thung kam ti ka juman kendu jungi menta ka singi yang CSU ka dei halor ka ni ka ju ka pang ka bang ikran pang ka kom nu ko thamai bat reform kom thung kam thung jam hapo ki District Selection Committee per ring sutna kalong ba nakaliam chef lo batai ba nakaliang kasokar masgo ba kaladan cukup jumut nama tam penthamai kom terikam bat kidan hanu khasantri point trai kila ayo ki sing la share lang bagi rasa group ski la trai kuat di tu bi point akaban liang share so kubur kidong bodon kam bat kidan tangkat tu kani tiba kidang hapan teknia pembentu benong pendu no personal tabi ki CND komito kidong hapan examen nama tunggu state bila pendu no bat kulit pej bahar bat spon ko tuling kalau adon ya kata handai nak liang CS bat pantua bat nanti ba nak hapan pejbinia nang bat swab seming no ra kandu hari gibe ki point ki bangela ya keren lah kedau saga kedau CDC bat is ai ro ki mat ki ba ngi suggest so CDC per nak liang CS la pej bagi long bulan kam handai bangiban kalong ba la kalong bi vai charman ne kita ki non official jabadai ko di estiru ni kwa ba bigim dai ke badan jinge dai bat nunu politician bat nunu ko parti handai ko bakaran UCS long ba teng kena kalian ke personal department of personal kana melaban identify ba uni di beri nunu don je dai bat no hari kai jing thu ba ang do jingi kolong kanu ka recruitment process nai kam dai bandon ko no political interference ki badan hop candidate belum deserving banyo akam di kita banyo ni kwa bakani jing ya perung jing kangdien keben kut no keben aila iki beru hok banyo andai hoi ngimyo kita ki sebut menong ban piam mahmat ini diberi buat tetap kan dai wei bakadon kakana kadon baik jing jia ngong wei bakadon trem kadon gading ong isla pihak piki wei kebe kalian tikani ke pelong yangi ba ngi kwa ba karkom thung kam thung jam la kalong ha DC ne wat ke kom kendok naga MP su ke long khot long subano tapi bandu ko ba ki DC level kalong ba pidai ban apply dulu ko pos nai ha panang ba kren la kalong tin kasi ne gero jangan lu ko pos lagi mla ban nang ban kren na ta mut kimdei ki kasi kimdei no gero long ki su thu ta kadaw long ngi kwa ba hot kasukar kan namla ban ai kam lo di borok hai andai kanu lu cing thukam thujam ban pendok gunu ko interview ko lu ko pu ke blok ko terus ba khnang penhun pat di kesamla ba apply kam mateng teng ke pen kre ke la pas puli rupiah andai la ko la apply kam ora judu nya kerman ban ong ba ngam ti kena ban yu ne kam ba ngam don thu don bai pen ya kren nga andai ni kwa ba ya kata ka kom kajing atatin nai ke ban beng no na jumut khat samla kenapa gendon ke jinggi kon competition gendon ban ba tebet hop di benyo ya kam dei ong ba dono khnyet ne ban yarap manu ba pensiong ne benyo takam kata ke jing thu ba sang dot alien paseng langba kan ni ka employment and volunteering cell paseng ba ini ya budet bat ni kmi nanti ba kumya kran CS ki mat ba khasan jadi di bila kalau di babon di kilong positif bat nakaliang sarkar kidon ki benta ki mat hang tu bra kedau ni ki nakaliang sarkar ka alai bagi jong kabram kale exercise ban examen bat kan sa hikmi nanti ba kum ka kran CS ba wat nakaliang sarkar kadon ke jeng ban di form no ap nanti badai hakani ka kuman proses la ka di isi level paper bat kata ka jeng trang ko junu jungi ba increment ba ka ek jing yai ki ekstra jungi bat kamdai ba ong matas ni di tang jemput ni sne budien ban ikmi nanti ba kini jing ajimut long dok long senam bat penhun
bat kemarak pat tajiknya samla per jong jala tapi kombat kan macam tidak kalau paling misa bandu sepanggil ini di siru nomor apa Borgo Robert tunggu saya sugi nong uat yumba kejur plat kejur kam tapi beri ujung yang meli MDC begini kita berkata peringi kuat bah di kom tunggu jam buat di DC level ke Banten kompetitif kalau kod nong subah dia tahu ni ajmut bah kenamdai ni ajmut bah kenamdai Banten kuno ke political interference kalau kod nong subah bah bah kejur ke kuat kadai Banten dah kata kalenda ndai bah White post mentah ya sop menjumpai appointment baik nakal yang usia somba ya kini bak stream ban jumpai bak kalong sai baik we bak ke post hapani appointment bak nang ba kini banyak semata Islam law fair pan apply itu ke post ke MPC ke hapan coach man suba hapan kala komtelkam om tangap sing ni sa bandu ikini di district of fair ba kini ru hapan coach man suba maladakam don ka di terkam ke coach man suba kajing kam sob le kendon baik dah yang tang saban ba kanunu ke recruitment process kamdai Banten kanu ke political interference leben alat iki samla bedan hok bat bala saban yo takakam Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya